Se spomnite tistega reka, da si pred vsako sezono z rdečo obkrožimo 4 datume? No, danes je drugi takšen v aktualni sezoni Prve lige Telemach. Danes je dan, ko si bosta drugič v sezoni nasproti stala največja slovenska nogometna kluba in dan za nov nogometni praznik. Zato pozdravljena nogometna Slovenija. V Ljudskem vrtu je praktično že vse pripravljeno za novo poglavje v knjigi z naslovom Slovenski večni derbi. To je tekma, ki je prva po reprezentančnem odmoru, izjemno pomembna tako za Maribor kot za Olimpijo, ima pa veliko vprašajev. Bomo imeli po tekmi več odgovorov, no zagotovo bomo nekaj odgovorov skušali že prej dati tudi v družbi dveh eminentnih nogometnih imen. Prvo je nekdanji branilec slovenske reprezentance, ki je imel privilegij igrati za oba največja slovenska kluba. Nemanja Mitrović, lepo pozdravljen. Pozdravljen. In pa Matej Rožič-Mavrič, ki nikoli ni zaigral na večnem derbiju. Verjamem pa, Matej, da vseeno nimaš obžalovanj. Bi pa vseeno rad tudi z te strani, zakaj pa ne, videl največjo slovensko nogometno tekmo? Pejičić znovo podajo kazenski prostor, spet Sudani in žoga se je odbila proti Teteju, tam je padel Tete, žoga ni šla v mrežo, Ljubljančani so se ubranili, to je 8. minuta. Širvis podaja spet pred vrata, nova priložnost za Maribor in Sudani je streljal mimo. Mitrovski, dobra poteza, Kojić ima priložnost in obramba Ažbeta Juga, krasna podaja Mitrovskega, Kojić pa je prvi zapretil za Olimpijo v 15. minuti. Širvisa spremlja Brest, še vedno Pius Širvis podaja pred vrata, Urbančić je izbil samo do Zambrana, na to pa Pejičić, iz vrat prihaja Dajčar, priložnost je to za Sudanija, prečka! Pejičić proti Teteju, priložnost za Maribor in gol! Benjamin Tete je zadel v 22. minuti. Prvič navdušenje na tribunah Ljudskega vrta. Maribor vodi z 1:0. To je bil 11. gol Benjamina Teteja v tej sezoni Prve lige Telemach. Zdaj je izenačen na vrhu lestvice strelcev s Frankom Kovačevićem. Poglejmo še enkrat, kaj se je zgodilo. Dajčar proti Digi, ki je tam izgubil žogo na desni strani, potem pa Čipamba do Pejičića, njegova podaja je prerezala Olimpijino obrambo, Tete pa je potem premagal tudi Dajčarja, najprej ga preigral, potem pa žogo spravil v mrežo za 1:0. Zambrano, Tete mimo Jelenkovića utekel je Čipamba in z obrambo je moral postreči Matevž Dajčar v nekem prostoru pred vrati Ažbeta Juga. Brest neposredno v gol, odbija Jug, potem pa še Urbančić nekam pod streho Ljudskega vrta. Ostaja 1:0, podajo proti Durdovu, ki je sprejel žogo. Mitrovski do strela, to je prvi poskus v drugem polčasu. Dimitar Mitrovski s poskusom podaje. Še enkrat Jošt Urbančić prihaja do žoge in potem tudi do strela. No, na koncu Ažbe Juklovi. Sej prostora ima Diga na desni strani. Z levico do predložka, tokrat Diga in gol! Izenačenje v Ljudskem vrtu, asistenca za Digo in zadetek za Ivana Durdova. V 53. minuti je Durdov poskrbel za izenačenje. Krasna podaja Dige z desne strani, svoje boljše desnice si je žogo prestavil na levo nogo in poslal asistenco Ivanu Durdovu, ki je prišel do 7. zadetka v tem prvenstvu, tako je še okrepil svoj položaj vodilnega strelca kluba. Poglejmo še enkrat, lepo Diga in potem usoden dotik žoge z glavo Ivana Durdova. 25-letnega splitskega napadalca v olimpijinem dresu.
ki je vrnil izid na izhodiščno točko. Ob Mbondu je bil Durdov, zgolj oplazil je žogo z glavo in ta je postala nedosegljiva za Ažbeta Juga. Se medtem bori z Odžom. Diga pred vrata, znova dobra žoga in potem Durdov prek vrat. Regba, Tete in potem prekršek Muhametbegovića, ki že ima rumeni karton. Očitno mu bo skozi prste pogledal Matej Jug. Prosti strel za Maribor pa v kar ugodnem položaju. Zahteva seveda rumeno opozorilo. Zadnjih 10 minut in sodnikov dodatek odigrala brez izključenega Ahmeta Muhametbegovića. Se je postavila v gard. Regba pred vrata in priložnost za Čipambo. Tam je Diga izbijal na oddaljeni vratnici. Repas proti Borisu, ki preigrava, vendar strel je še v blok, potem pa Marin z izgubljeno žogo. Še enkrat Tinečuk, še en poskus za Maribor v izdihljajih tekme. Podaja Širvisa pred vrata, tam odbija Gorenc, Bajc prihaja do udarca, Kepa je bil blokiran. Hey Ojo, 1-1 is the final score of the derby between Maribor and Olimpia. How would you summarize the game? Yeah, I think we deserve more. I think we should have won the game. First half, I think we started really well. Obviously, we got the goal. We could have scored a couple more. And then as soon as we scored, I think we kind of let them get back into the game a little bit. Half time, obviously, reset the game. And then in the second half, we didn't really start, to be honest. I mean, obviously, we had a few chances. Sue's goal that got disallowed for offside, obviously, that was a good chance. But in general, I think we let them back into the game. And obviously they eventually scored. So yeah, a lot of positives to take, but yeah, so obviously we didn't win the game, so not too pleased. As you said, you had a lot of chances in the first half, and clearly you let them back in the second half. What do you think was the main reason for you letting them score in the first half so easily? I think we just weren't aggressive enough. In the first 20-30 minutes, we was aggressive. We was winning the ball back high up the pitch. And then, as the game went on, they was able to dictate possession a bit more. And then obviously they grew into the game. We're playing at home, we're playing in front of our fans, so we need to be on the front foot, aggressive all the time. And we wasn't able to do that as much in the second half, and then obviously that's how they scored. Thank you very much and good luck in the future. Thank you. Čestitke za pogodak, 1-1, završen derbi. Kakav je vaš komentar utakmice? Pa mislim da kad se sve zbroj oduzme da je X pošten, ekipe su imale svoje prilike. Možda da nije bio taj rdeći karton, možda bi, kad smo istisli sad drugo poluvrijeme, možda bi zabili taj drugi, ali na kraju krajeva dobar derbi za gledatelje. Bilo je golova, bilo je šansi, bilo je kartona, tako da sve u svemu ok. Kod gola ste se odlično postavili i zaista majstorski pogodili loptu za iznenađenje i to je bio prvi pogodak na derbiju, ovako, kakav je osjećaj? Pa je odličan, baš sam razmišljao kako još nisam zabio na derbiju, sad prva utakmica u Stožićima bila prva pobjeda u derbiju, tako da sad sam zadovoljan da sam zabio, na kraju krajeva da smo uzeli bod iz ove situacije. Teren ste napustili zbog povrede, koliko je ozbiljno, da li možete već znati reći? Pa ne znam, odmah sam u početku utakmice osjetio, ali uspio sam nekako izdržati i na kraju jednostavno nisam više mogao, ali sad ću vidjeti s doktorom i fizioterapeutima, nadam se da nije ništa i da ću moći završiti sezonu kako treba. Ivane, hvala i sretno. Hvala vam. Mr. Bessone, one more draw against Maribor in their home ground. What are your impressions after your first derby of the career, and how satisfied are you with the performance of your team? Well, I really enjoyed the game, to be fair with you. A great atmosphere, as we said before the game. You know, this is what you are looking for in your life, you know. And it was great. Obviously, in the first half, the first 25 minutes, we struggled a little bit. They pressed us very well. We didn't create, we didn't understand a little bit the plan. We conceded the goal that
that probably make us wake up, you know. And after these 25 minutes, I think the team starts doing the things and the stuff that we prepared during the last 2 weeks. And I obviously in the second half, until we get Aki sent off, I think we dominate, we create chances to win the game. If we take a look at the first goal, it looks as though after the team lost the ball in its own half, your players tried to set up an offside trap which didn't work. You probably were upset with your reaction. Well, you know, I think in my opinion I saw it, and it's a couple of bad decisions, you know, because they were jumping good aggressively and we didn't understand that we had 1v1 situation in the last line. But listen, sometimes it goes like this. As I said before the game, Maribor, you know, they are a really good team. They got individual players that they can get these opportunities, and they went in front. As you said, the first goal seemed like a wake-up call for your team, especially if we take a look at the second half. You really reacted very well, played more aggressive in the second half. What did you try to change during halftime? No, honestly, I didn't change anything. The plan was the same plan as we planned it at the beginning of the game. But as I said, it's not easy. Sometimes, you know, the players, they don't realize, they cannot see sometimes where the free space or who the spare man is. We prepared the game that we knew that the fullbacks, they will be today very important for us. At the beginning of the first half, we were not brave enough. And this is what we changed in the second half and in the last 15-20 minutes in the first half. So we came aggressively. We played the ball from one side to the other to attract, and then as soon as we could find our fullbacks going forward, we start putting crosses on the box, and that's why we had many opportunities. Mr. Bersone, thank you very much and good luck in the future. Thank you so much. Gospodine Jahiću, eto, vaš prvi derbi je iza vas. Kakvi su vaši dojmovi nakon završetka utakmice? Pa dobro, utakmica zasigurno puna intenziteta i neke prljave utakmice. Prvo poluvreme mislim da smo bili dosta bolji protivnik, gdje smo vodili, imali vodstvo od 1-0 i još smo imali, mislim, 4-5 stvarno dobrih prilika. Drugo poluvreme nas je presjekao taj jedan gol iz nesmotrene jednog centaršuta i utakmica je tako i završila. Nakon drugo poluvreme onako više se odugovlačilo, bez nekih izglednih šansi, mada mislim opet na kraju da smo mogli možda postići pogodak. Onako kaže, mislim da smo bili bolji rival, trebali smo pobijediti zasigurno u prvom poluvremenu, ali eto, nekad se ovakve utakmice i gube. Čestitam momcima na tijenu što su dali svoj maksimum. U Olimpiji isto želim sve najbolje u nastavku prvenstva. A kako ste već rekli, imate puno prilika u prvom poluvremenu, činili se da je bio Maribor agresivniji, ali onda u drugom poluvremenu, posebno na početku poluvremena kad je Olimpija postigla taj pogodak, imali su puno više prostora, pogotovo na levoj strani s koje je došla ta asistencija. Pa asistencija je došla iz njihove desne strane. Da, iz njihove desne strane. Imali su više prostora, zato jednostavno što smo mi jednog stopera htjeli namjerno da uvodimo u igru. Međutim, mislim da i nisu imali toliko prostora osim tog gola. Ok, malo što su pokušavali iznositi lopte, ali međutim mislim da smo i drugo poluvreme nije bilo nešto gledivo, ali mislim opet da smo pokušavali nešto izgraditi, međutim nismo dolazili u neke izgledne prilike što mi to radimo. Ako pogledamo još prvi pogodak za vodstvo Maribora, odličan presing na protivničkoj polovini, odlična asistencija i onda je Tete završio kako treba. Akcija koja potvrđuje uigranost ekipe. Pa zasigurno da mi to i radimo. I pored te akcije i tog gola mislim da smo imali još, što sam rekao, prije 4-5 izglednih šansi baš iz tih nekih segmenata igre. Ostaje možda žal što nismo uzeli 3 boda, ali život i dalje. Gospodine Jahiću, puno vam hvala i sretno nastavku.